güzel doğum günü oluyor. Daha dün annesinin cenazesi vardı, bugün dizi setinde. Ne işi var demeyecekler mi? Kim? Hadi gitmeni istiyorum. Ne istiyorsan yaparım, ne istiyorsan ederim lütfen. Şey karıştırma, ne yapacaksan bana yap. Kadının düşmanı her zaman önce kadınlar oldu. Korktum abi. Kız öldü Asu. İsmin neydi? Abim yaşatmayacak beni. Beni mi vuracak? Vur hadi. Hiç mi vicdanın sızlamıyor Kenan? Bana dokunamazsın. تتصاعد الأحداث بشكل درامي ومثير. بعد أن قام كنان باحتضان منور أمام الكاميرات، تجد منور نفسها في مواجهة فضيحة إعلامية كبيرة. في لحظة غضب وإحساس بالظلم، تصفع منور كنان على وجهه، معبرة عن استيائها من تصرفه المتهور. هذا الموقف يضعها في مواجهة مع والدة كنان التي لن تتسامح مع هذه الفضيحة. في الوقت نفسه، يقرر شقيق منور الانتقام لشرف العائلة ويحاول قتل كنان، مما يزيد من تعقيد الأحداث